people wanaona kitenge ni kitu hizi shona hizi tu kitu smart. Sasa chenye ni inspire kuona kitenge sio tunaweza shona tu trouser ya kawaida, inaweza shona dress ya kawaida, pia inaweza kuwa na inaweza tengeneza creativity nyingine, inaweza wavutia wengine macho. Sio pia hii creativity kuna mwenye anaweza tumia, anaweza enda nayo maybe rurashio, anaweza enda nayo bash, anaweza enda nayo, hakuna mambo anaweza enda nayo. Yeah, that's what